mwahisemo neza gukurikira Goodrich TV tubaha ikaze muri aya makuru araza kwibanda kuri izi ngingo. Kuri ya 16 kwakira mwaka 2025 Perezida wa Repubulika Paul Kagame yihanganishije Kenya kubera urupfu rwa Raila Odinga wabaye minisitiri w'intebe wayo kuva mwaka 2008 kugera mwaka 2013, agaragaza ko imirimo Raila Odinga yakoreye abanyakenya n'abanyafrika n'uburyo haranira demokarasi, ubutabera n'ubumwe bizahora byibukwa. Turaza kwerekeza no mu zindi nkuru tubabwire ko leta ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyahagaritse by'agateganyo kwakira impapuro mpeshwa mwenda zizwi nka procreation mu gukumira ko hari abantu bakoresha uburiganya bagahimba inyandiko bagamije kuba bahererekanya ubutaka ariko butari ubwabo. Turaza kwerekeza no mu makuru avugwa aya nandavugwa turaza tuvuge mu kanya. Ikaze kuri amakuru ku buryo burambuye, na makuru mugiye kugezweho nanjye Leonce Tuyizere, kubanga bw'ibyuma turi kumwe na Jean Bigirimana. Reka tuhere kuri iyi ivuga ko kuri ya 16 kwezi k'ukwakira mwaka 2025 Perezida wa Repubulika Paul Kagame yihanganishije Kenya kubera urupfu rwa Raila Odinga wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu cya Kenya kuva mu mwaka 2008 kugera mu mwaka 2013. Perezida Kagame yagaragaje ko imirimo Raila Odinga yakoreye abanyakenya n'abanyafrika n'uburyo haranira demokarasi, ubutabera ndetse n'ubumwe bizahora byibukwa. Ibindi ko tubaze mugenzi wacu Patrick Tuyishimire. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa 16 kwakira umwaka wa 2025 yihanganishije abanyakenya kubera urupfu rwa Raila Odinga wabaye minisitiri w'intebe wayo kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2013. Ibi kandi yabivuze mu izina ry'abanyarwanda no ku giti cye, avuga ko yihanganishije umuryango wa Raila Odinga ndetse n'umuvandimwe we Perezida William Ruto n'abanyakenya kubw'urupfu rwa Raila Odinga. Umukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko imirimo Raila Odinga yakoreye abanyakenya n'abanyafrika n'uburyo yaharaniye demokarasi kandi ubutabera n'ubumwe bizahora byibukwa. Avuga ko kandi yifatanyije na guverinoma n'abaturage ba Kenya muri ibi bihe by'ikiriyo cyo ku rwego rw'igihugu. Uyu Raila Odinga yari amaze igihe atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida William Ruto, ariko baza kwiyunga mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2024 ubwo leta ya Kenya yamusezeranya gushyira kandidatire ye ku mwanya wa perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo Raila Odinga yageze mu Rwanda kuganira na Perezida Paul Kagame, nyuma yaho leta y'u Rwanda nayo yatangaje ko ishyigikiye kandidatire ye. Nubwo Raila Odinga atatsinze amatora ya perezida wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe, uruhare rwe mu guharanira iterambere rya Afurika ruracyibukwa, kuko yigeze kuyobora imishinga y'iterambere ry'ibikorwa remezo kuri uyu mugabane wa Afurika kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2023. Raila Odinga yapfiriye mu Buhinde ku wa 15 kwakira umwaka w'ibihumbi 2025 nyuma yo guhagarara k'umutima. Yari yaragiyeyo ajyanwe no kwivuza amaso no kuruhuka. Perezida wa Kenya yatangaje ko iki kiriyo kizamara iminsi 7 ku rwego rw'igihugu, kandi bikaba byakozwe mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Tuyishimire Patrick, i Kigali. Turamushimiye mugenzi wacu Patrick. Abayobozi b'imisigiti batangiye guhugurwa kugira ngo buzuze ibisabwa na RGB. Ibi bikaba biri kuba mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza yashyizweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere, asaba ko umuntu uyobora cyangwa se uyobora yego umusigiti cyangwa itorero agomba kuba afite impamyabumenyi ya kaminuza. Ibindi ko tubaze mugenzi wacu Dani Habimana. Umuryango w'Abisilamu mu Rwanda wagiranye amasezerano y'ubufatanye na kaminuza UTB, University of Tourism Technology and Business Studies, na kaminuza y'Isilamu yo muri Uganda, Islamic University of Uganda, hagamijwe guhugura bazavamo abayobozi b'imisigiti bazwi nk'aba imamu. Aya mabwiriza ateganya ko umuyobozi w'urusengero cyangwa umusigiti agomba kuba afite impamyabumenyi ya kaminuza, ubumenyi bw'idini yakuye muri kaminuza izwi kandi yemewe, cyangwa akaba afite impamyabumenyi ya kaminuza mu bindi, cyangwa akaba afite impamyabumenyi ya kaminuza mu bundi bumenyi ariko yarakoze amahugurwa y'iyobokamana muri kaminuza yemewe.
izo nyigisho yarazize mu gihe cy'amasaha atari munsi y'200. Mu Rwanda hari abashehe 130 gusa bujuje ibisabwa mu gihe hari imisigiti 456, hakaba hakenewe abarenga 300. Nubwo hari ibindi nsengero n'imisigiti byafunzwe byasabwe kuzuza amabwiriza yo kugira abayobozi bujuje ibisabwa, nayo yaje yongera kuri ibyo byari byarasabwe mbere. Mu gutangiza ayo mahugurwa ku mugaragaro muri Kaminuza ya UTB, umuyobozi w'idini rya Islam mu Rwanda Mufti Sheikh Musa Sindayigaya yavuze ko bari muri ayo mahugurwa kugira ngo bubahirize iryo bwirizwa. Ariyo mpamvu bashatse abafatanyabikorwa harimo Kaminuza ya UTB, bakabashimira umuyobozi wayo. Yavuze ko kubera mu Rwanda nta kaminuza ihari yigisha amasomo y'idini rya Islam, byabaye ngombwa ko bashaka abafatanyabikorwa mu mahanga. Babona Kaminuza ya Islam muri Uganda iherereye mu mujyi wa Mbale mu burasirazuba bwa Uganda. Bajyayo baraganira, babereka ikibazo bafite, bemera kubakira no gukorana nabo mu gutanga aya mahugurwa azatangwa n'abarimu baho. Ku ikubitiro icyiciro cyandikishemo abazahugurwa bagera ku 130 baturutse ku misigiti babarizwamo mu turere 27 two hirya no hino mu Rwanda. Bazajya biga kuva kuwa mbere kugeza kuwa kane nyuma y'akazi mu buryo bw'ikoranabuhanga, bigishwa n'abarimu bamwe bo muri Uganda, abandi bo mu Rwanda. Kuwa gatandatu no ku cyumweru bazajya bigira muri Kaminuza UTB iri i Kigali kuva mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Hari icyizere ko nibarangiza ayo masomo mu gihe cy'amezi 6 mu Rwanda, umubare w'abujuje ibyangombwa byo kuyobora umusigiti uzaba wiyongereye. Igikorwa kandi kiri mu bizafasha imisigiti yafunzwe gufungura. Abagiye guhugurwa banje kaminuza mu bundi bumenyi, bakaba bagiye guhugurwa mu bumenyi bw'idini rya Islam. Harimo abafite za PhD, Masters ndetse na Bachelors. Ubuhanga n'ubunararibonye busanganywe bwitezeho kuzana impinduka mu misigiti no kuzana iterambere muri rusange umuryango mugari w'Abayisilamu mu Rwanda. Umuyobozi w'Abayisilamu mu Rwanda avuga ko aya mahugurwa azamara amezi 6, hazatwara amadolari y'Amerika asaga 209,000, harimo amafaranga y'ishuri zishyurwa kaminuza zemeye kubigisha no kubafasha mu myigire yabo. Harimo kandi hazishyurwa mu ngendo n'amacumbi by'abarimu n'abanyeshuri. Mu ntego umuryango ufite harimo kureba uko wagira kaminuza ya Kisilamu mu Rwanda yigisha amasomo asanzwe ariko ikagira amasomo y'inyigisho z'idini yakenerwa n'abashaka kuba ba imamu. Abajijwe icyo avuga ku batekereza ko kwigisha ibyerekeye ijambo ry'Imana hari umuhamagaro n'impano, ko bidasaba kujya mu ishuri, Mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya yavuze ko mu myemerere y'idini rya Isilamu ibyo batabyemera. Dani Habimana, Udurisha. Mugenzi wacu Habimana Dani turamushimiye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyahagaritse by'agateganyo kwakira impapuro mpeshabubasha zizwi nka procuration mu gukumira ko hari abantu bakoresha uburiganya bagamije kuba bahimba inyandiko zo kuba zaherekanya ubutaka ariko ubutaka butari ubwabo. Ibindi tuze mugenzi wacu Mick Irakoze. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyahagaritse by'agateganyo kwakira impapuro mpeshabubasha zizwi nka procuration mu gukumira ko hari abantu bakoresha uburiganya bagahimba inyandiko bagamije guhererekanya ubutaka butari ubwabo. Itangazo ry'iki kigo rivuga ko muri iki gihe umuntu wese ukeneye serivisi y'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka ashobora kubona noteri hafi y'aho atuye n'izindi nzego zashyizweho. Rivuga ko bitakiri ngombwa ko abantu batabasha kuboneka cyangwa badatuye aho ubutaka bwabo buherereye bashaka ababahagararira mu gihe cy'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka. Itangazo rivuga ko ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka NLA bumenyesha abantu bose ko bahagaritse by'agateganyo kwakira inyandiko mpeshabubasha zakorewe imbere mu gihugu muri serivisi z'ubutaka kugeza igihe uburyo bw'ikoranabuhanga e-notary buri kubakwa na Minisiteri y'Ubutabera buzaba butangiye gukoreshwa. Umwanzuro wafashwe mu gukumira abantu bahimba inyandiko mpeshabubasha mu kugurisha ubutaka bw'undi mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Abarebwa n'amabwiriza mashya n'abo imbere mu gihugu gusa, saba muri diaspora. Mu gihe u Rwanda rufite ubuso bungana na kilometero kari 26,338, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko ubutaka bushobora guhingwaho burenga gato hegitari 1,800,000 bingana na 73% by'ubutaka bwose bw'igihugu. Mu bihe bitandukanye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagiye rwerekana abantu rwataye muri yombi bakurikiranweho kugurisha ubutaka butari ubwabo muri amwe mu mayeri bakoreshaga, akaba arimo guhimba
procuration. Nko muri Kamena 2025 RIB yataye muri yombi abantu 7 harimo noteri wigenga, umu agent w'irembo n'umukomisiyoneri w'ubutaka. Aya makuru yatawe n'umwe mu bo bagurishije ubutaka wasabye icyangombwa cyo kubaka gasanga ntibukiri mu mazina ye. Uyu ni nawe watanze ikirego kuri RIB ikoze iperereza iza guta muri yombi abari bihishe inyuma y'uyu mugambi. RIB yatangaje ko umuyobozi w'aka gatsiko k'aba bantu 7 yafashwe arambagiza ikibanza yigize umukiriya agasaba nimero ikiranga UPI kugira ngo uwo mukozi w'irembo amufashe kukibonera icyangombwa no kumenya amazina bwite ya nyiracyo. Nyuma uyu mukozi yamufashaga gukora inyandiko itanga uburenganzira bwo guhagararirwa. Iyo amazina ya nyiracyo yamaraga kuboneka hakorwaga inyandiko mpimbano itanga uburenganzira bwo guhagararirwa, bagashaka uwo bayiha uzabafasha mu kugurisha ubwo butaka mu izina rya nyirabwo. Nyuma ya nyandiko bakayijyana kwa noteri wigenga akemeza ko ari y'umwimerere kandi abibona ko nyiri ubutaka adahari ndetse n'ibisabwa bituzuye nk'uko amategeko abiteganya. Irakoze Mick, Goodrich TV. Arakoze Mike. Mu yandi makuru, leta y'u Rwanda yatangije gahunda yo kuvugurura urwego rw'amabanki nyuma yo gusanga uburyo amabanki yakoragamo bushyira inyungu zayo imbere kurusha inyungu z'abaturage nk'uko ibingibi byagiye hagaragara. Ibi reka tubaze mugenzi wacu na Deje Uwase. Leta y'u Rwanda yatangaje ko gahunda yo kuvugurura urwego rw'amabanki nyuma yo gusanga uburyo akoramo bushyira inyungu zayo imbere kurusha inyungu z'abaturage. Ibi byashyizwe ahagaragara muri raporo nshya y'ingenzi izamurikirwa abakuru b'amabanki n'abafatanyabikorwa bayo kuri uyu wa kane mu nama irabera muri Kigali Convention Center. Gahunda nshya yiswe Financial Sector Development Strategy FICDS 2025-2030 igamije guca imikorere y'amabanki ishingiye ku nyungu zihanitse, kugabanya ikinyuranyo kiri hagati y'inyungu batanga ku nguzanyo yo niyo baha abazigamira no guteza imbere uburyo bw'inguzanyo zihendutse ku baturage n'abikorera. Raporo yerekana ko amabanki yo mu Rwanda ari mu yunguka cyane muri Afurika, aho inyungu ku mutungo shingiro iri kuri 25%, inshuro 2 hejuru y'impuzandengo y'isi. Ariko iyo nyungu ntituruka ku bwiza bwa serivisi cyangwa udushya mu ikoranabuhanga, ahubwo ku kinyuranyo gikabije hagati y'inyungu z'inguzanyo n'inyungu kubizigamira. Ibi bivuze ko amabanki atanga inguzanyo ku nyungu zihanitse ariko abizigamira ntibahabwe inyungu iboneye ku mafaranga yabo. Leta ivuga ko ibi ari ubusambo bwubatswe mu rwego rw'amabanki butuma abaturage batizigamira kandi bigatuma inguzanyo ziba ziri hejuru cyane. Mu Rwanda hari amabanki 11 yemewe ariko 3 gusa, Bank of Kigali, Equity Bank na I&M Bank zigenzura hafi 80% by'isoko ry'inguzanyo n'amafaranga yinjira mu mabanki. Ibi byahaye ayo mabanki ubushobozi bwo gushyiraho inyungu zihanitse. 51% by'umutungo w'amabanki yose mu Rwanda ufitwe n'amabanki y'abanyamahanga, mu gihe BK na BRD byegamiye kuri leta bifite 37%, bifite 37%, naho Zigama CSS banki y'abasirikare ikagira 11%. Raporo yerekana ko amabanki yo mu Rwanda ari mu yahenze mu micungire mu karere, aho iki kiguzi cy'imikorere kigeze kuri 3.44% by'umutungo wayo wose, hejuru y'impuzandengo ya Afurika iri kuri 3.6%. Ibi biterwa n'uko amabanki menshi akiri gukoresha uburyo bwa kera, amashami menshi, impapuro nyinshi no gushingira ku mafaranga yo mu ntoki. Ibi byose bitwara amafaranga menshi kandi bikarangira uwo mutwaro ushyizwe ku bakiriya. Nubwo igihugu kimaze kugera ku rwego rwo hejuru mu ikoranabuhanga, raporo yerekana ko hagati ya 2018 na 2024 amafaranga ari mu ntoki yiyongereyeho 76%, naho ay'abaturage bakura muri banki nkuru y'u Rwanda hakiyongeraho 94%. Ibi bisobanura ko abantu benshi bakura amafaranga muri banki aho kuyabikayo, bigatuma gahunda yo kuba ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga idindira. Urwego rw'ubuhinzi rukoresha hafi 40% by'abanyarwanda ariko rukabona 1% gusa by'inguzanyo zose zitangwa n'amabanki. Ibi byagaragajwe nk'ikimenyetso cy'ubusumbane mu itangwa ry'inguzanyo, aho ubucuruzi n'imiturire bifatwa nk'ibyizewe cyane kurusha ubuzima. Leta ivuga ko ibi bituma abatuye mu byaro badahabwa amahirwe angana n'abo mu mujyi, bityo bigasubiza inyuma iterambere rirambye. Nadege Uwase, Goodrich TV.
Ikaze muri Goodrich Life Care, aho muri Mega Global Market twabazaniye inyunganiramirire zitandukanye zituruka mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhinde no mu Bushinwa. Twabazaniye X-Power Coffee ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongera amasohoro ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Best Kids Brain Gummies itanga gukura neza no kwaguka ku bwonko kw'abana, izamura ubushobozi bwo gutekereza ndetse no kurinda ubwonko bw'abana guhungabana, inubaka kandi igikuriro ndetse n'igihagararo cy'umwana. Brain Booster ifasha ubwonko ku bantu bagira ikibazo cy'umutwe udakira, ifasha kurinda kuvura umunaniro ukabije bizwi nka stress, ku bantu badasinzira neza ibafasha gusinzira, ifasha kandi abantu bagira ikibazo cyo kwibagirwa. Iyi produit yitwa Fititi. Iyi ngiyi igufasha kugabanya ibinure binyuze mu igogorwa ry'umubiri, isohora kandi imyanda mu mara, isukura ikanayungura amaraso. Iyi kandi ikura uburozi mu mubiri bizwi nka toxin. Best Red Care ifasha kuringaniza imisemburo y'abagore n'abakobwa, ndetse kandi igafasha abagore batagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ifasha kandi kongera ubwiza bw'abagore kuko irimo anti-age ituma umuntu adasaza imburagihe. Man Prime ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongerera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongerera amasohoro ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Tubafitiye kandi Fish Oil. Iyi ngiyi igufasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso akajya ku murongo. Ifasha ubuzima bw'umutima, amagufwa ndetse n'ubwonko. Yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi kandi Fish Oil ifite ubushobozi bwo gutwika urugimbu rudakenewe mu maraso. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 31 76 22 cyangwa 0782 304 Mushobora no kudusanga aho dukorera mu karere ka Kicukiro, ruguru y'aho akarere gakorera hazwi nko kubadezami, uzamuka ugana muri gare rusange ya Nyanza. Gahunda z'umunsi zitangiwe no gukora siporo, burya amahirwe menshi no kubuza guhirwa. Kora siporo kandi mu buryo bukonogeye. Mega Global Market urahasanga G Vibration Plate, imashini ituma ukora siporo utavuye mu rugo, ikomeza amagufa, umubiri ukaba uri fit, ituma umubiri uba utoshye, ikamura ibinure bidakenewe, igatuma amaraso atembera neza. Kora massage y'ibirenge iwawe mu rugo nta stress hakoreshejwe imashini zikoranye ubuhanga. Ibirenge biratondekara nyuma y'umunsi muremure waguteje umunaniro. G-Sport Massage irabikemura. Sibyo gusa, G-Leg Beautician nayo n'indi mashini yihariye. Kandagiramo wicaye mu ntebe iwawe, maze amaguru yawe ahabwe massage y'igisirimu, ifasha by'umwihariko abageze mu zabukuru. Izi mashini zose zihari ngo ubuzima bwawe bugende neza. Zibarize muri Mega Global Market mu mujyi wa Kigali. Hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe cyangwa ubagurira kuri urubuga rwa internet. Mega Travel and Tourism Limited igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duhuza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada ndetse na Amerika, bo bose turabafasha. Bifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diploma, bachelors, masters ndetse na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahoteli. Tubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, haruguru y'ibiro by'akarere ahazwi nko kubadezami. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ngendanwa 078 83 17 Wanadusura kandi ku rubuga rwacu wa3.megaglobalink.com. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Igisubizo ku bifuza kugira amagara mazima n'abifuza gushora imari muri gym ni Goodrich Life Care. Ibazaniye fitness gym zirimo ibyuma bigezweho mu gukangura umubiri no kurinda indwara, ndetse n'uburyo bwo gutunga imashini imwe cyangwa gym yose ukishyura mu byiciro aho waba uri hose muri Afurika. Sibyo gusa kandi kuko iri gutanga amasomo y'igihe kigufi ku bifuza kuba gym na fitness instructors ndetse na massage therapists. Dusanga i Kigali Kicukiro mu nyubako ya Dezami, urenza akarere mu majyepfo mu Ruhango muri etaje iteganye na gare, ndetse no muri Canada mu mujyi wa Toronto. Ibisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekara zanyu.
amakuru ya Goodrich TV ukomeje gukurikira. Ari kuvugwa hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Kenya, ikiriyo cya Raila Odinga witabye Imana ku itariki ya 15 kwezi k'Ukwakira 2025 cyahindutse imyigaragambyo. Abashinzwe umutekano batangira kwifashisha imyuka iryana mu maso kugira ngo batatanya bari muri iyo myigaragambyo, ibyatumye abantu barenga 3 bahasiga ubuzima. Aya ndavugwa hirya no hino mu isi twayakusanije. Yugoye gukumira abo bantu, abashinzwe umutekano babemereye kugera aho indege yari itwaye umurambo yari paritse, ariko ntibanyuzwe kuko bageze no mu gice batari bemerewe kugeramo. Umubyigano w'abaturage bemerewe kwinjira imbere mu kibuga cy'indege watumye gifungwa by'agateganyo mu gihe ubuyobozi bwacyo bwari butegereje ko abantu bagenda, cyongera gufungurwa nyuma y'amasaha 2. Byari bitegerejwe ko isanduka irimo umurambo wa Raila Odinga ijyanwa mu ngoro y'inteko ishinga amategeko kugira ngo yerekwe abaturage, ariko ubwinshi bwabo bikaba byaratumye gahunda yimurirwa muri stade ya Kasarani. Abaturage baturutse imihanda yose bagiye gutegereza umurambo wa Raila Odinga muri iyi stade. Ubwo wahageraga abenshi bavuye mu byicaro byabo birukira mu kibuga hagati, nibwo abapolisi batangiye kubatatanya bakoresheje imyuka iryana mu maso. Hapfuye abaturage barenga 3 ndetse bivugwa ko hari abaturage benshi bakomerekeye muri iyi stade, ariko umubare wabo ntabwo wari wamenyekana. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto yatangaje ikiriyo cy'iminsi 7 ku rwego rw'igihugu kugira ngo abanyakenya babone igihe gihagije cyo kugira ngo bazirikane ubuzima bwa Raila Odinga. Bikaba biteganijwe kandi ko ku itariki ya 17 Ukwakira 2025 aribwo hazaba umuhango wo ku rwego rw'igihugu gusezera Raila Odinga mu cyubahiro, ukazabera kuri stade ya Nyayo iherereye i Nairobi. Biteganijwe kandi ko Raila Odinga azashyingurwa mu isambu ye iherereye mu gace ka Bondo mu karere ka Siaya ku itariki ya 18 Ukwakira. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Kongo. Hashinzwe ihuriro rishya rya Mouvement Sauve la République Démocratique du Congo ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, rikaba ryavukiye Nairobi muri Kenya. Rikaba ryatangaje ko rigiye gukora igikorwa gikomeye cya diplomasi muri Afurika no ku isi kugira ngo risobanure kandi rikemure ibibazo by'urusobe rivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo, kandi ribe ryakoraho ubutegetsi bw'igitugu buriho. Iryo huriro ryavukiye mu nama y'iminsi igera kuri 2 yatumijwe na Joseph Kabila hoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ryabonetsemo abanyapolitiki banenga ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kuri Felix Tshisekedi, barimo nka Matata Ponyo, ndetse uyu nguyu akaba yarahoze ari minisitiri w'intebe wari waburiwe irengero kuva yakatirwa n'inkiko. Habonetse kandi undi witwa Moise Nyarugabo Frank Diong Seti Kikumi wamaze igihe afunzwe umwaka wose, Paimo Chibanda ndetse na madamu Chipasafira Paria umukuru w'ishyaka rya Cofedec ndetse n'abandi. Julien Paluku minisitiri w'ubucuruzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko inama yatavuga rumwe n'ubutegetsi i Nairobi yari igamije kurangaza rubanda kugira ngo ntibite ku nama y'ingenzi cyane irimo kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ishoramari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Asaba abanyekongo kudaha agaciro ibyatangajwe n'abanyepolitike bakuriwe na Joseph Kabila. Mu itangazo rishingira ihuriro ryasohowe na Madamu Chibanga Paria yavuze ko iri huriro rigamije kuvana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kaga k'igitugu k'ubutegetsi buriho. Kabila akaba ashinze iri huriro nyuma y'uko muri uyu mwaka yagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gice kigenzurwa na AFCM 23 agakorayo ibiganiro yise ngishwanama avuga ko bigamije gushakira amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma urukiko rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha by'intambara ndetse no kuba ngo yarakoranye n'umutwe urwanya ubutegetsi bwa AFCM 23 rumukatira urwo gupfa. Icyemezo bagize iri huriro yashinze bavuze ko ari impfabusa kuko kinyuranije n'amategeko. Abagize iri huriro bakaba bavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yugarijwe n'ibibazo bikomeye birimo bya politike, ubukungu, imibereho mibi y'abaturage, ubukene bwa serivisi z'ibanze, gufunga ndetse no gucira imanza batavuga rumwe n'ubutegetsi, kunyereza imari n'umutungo kamere by'igihugu, umutekano muke ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubugizi bwa nabi bukabije n'ibindi. Bakaba bavuga ko biterwa n'ubutegetsi budashoboye bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Bavuga ko igisubizo cy'ikibazo cya politike ari ibiganiro bidaheza, bivugisha ukuri kandi bidafite ingingo ibujijwe kuganiraho. Mu itangazo ry'iri huriro kandi bavuze ko bagiye gukora igikorwa gikomeye cya diplomasi cyo gusobanurira ibihugu bya Afurika n'isi muri rusange ibyo Kongo irimo gucamo, intandaro yabyo ndetse n'inzira babona ko byakemukiramo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba bavuze ko ingabo z'ibyo bihugu basabye ko ingabo zose zo mu mahanga n'abacancuro bava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Amakuru avuga mu mahanga reka tuyakomereze muri Uganda. Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine uzahatana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda yatangaje ko natorwa azashyiraho gahunda yo gutanga igikoma n'amagi by'ubuntu ku banyeshuri biga mu mashuri abanza muri iki gihugu. Iyi migabo n'imigambi ya Bobi Wine yayigarutseho ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Kikubu. Yavuze ko buri munyeshuri wiga mu mashuri abanza buri munsi azajya ahabwa igikombe cy'igikoma ndetse n'igi. Mu magambo ye yavuze ko abana bazajya bafata igikombe cy'igikoma n'igi nka kimwe mu bikubiye muri gahunda yo kuzamura imitsindire. Uyu mugabo kandi yesheje kuzamura imishahara y'abarimu. Bobi Wine yamenyekanye cyane mu muziki, akaba ari umwe mu banyapolitiki batavuganwe n'ubutegetsi muri Uganda. Biteganijwe ko azatana na Museveni mu matora ya perezida ateganijwe muri Mutarama mu 2026. Amakuru avuga mu mahanga reka tuyakomereze muri Sudani. Ingabo za Rapid Support Forces zagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Sudani muri leta ya Khartoum muri Sudani nk'uko ibinyamakuru byaho byabitangaje. Urubuga rwo muri Sudani rwitwa Sudan Tribune rwavuze ko ingabo za Sudani zahagaritse indege zitagira abaderevu 10 zagabye igitero ku gisirikare cyo mu majyaruguru ya Omdurman mu burengerazuba bwa leta ya Khartoum. Abenegihugu bavuze ko bumvise ibisasu biturika mbere y'uko bucya, mu gihe umwotsi wagaragaye uzamuka uva mu gace ka gisirikare kahitwa Isirakabu mu majyaruguru ya Omdurman nk'uko icyo gitero cya drone ngo cyanabaga. Ni mu gihe izo ndege zitagira abapilote za RSF kandi zagabye igitero ku kigo cya gisirikare mu mujyi wa Bahri mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Khartoum nk'uko Sudan Tribune yabitangaje. Gusa ngo nta muntu kigeze gihitana. Nta bisobanuro byahise bitangwa n'ingabo za Sudani cyangwa umutwe w'inyeshyamba. Mu mezi ashize ibice bigenzurwa na RSF bivugwa ko byagabanutse hirya no hino muri Sudani mu gihe ingabo za leta zari zaguye aho zigenzura harimo leta ya Khartoum, White Nile ndetse na leta ya Kordofani y'amajyaruguru. Kuva hagati y'umwaka wa 2023 muri Mata, imirwano hagati y'ingabo za Sudani na RSF yahitanye abantu barenga 20,000 ndetse ivana mu byaba bagera kuri 15,000 nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abibumbye n'ubuyobozi bw'ibanze, mu gihe ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza zo muri Amerika buvuga ko abapfuye bagera ku 130. Amakuru avuga mu mahanga reka tuyasoreze muri Madagascar. Umuryango w'abibumbye watangaje ko ugiye gukorana na Afurika yunze ubumwe ndetse n'abayobozi bo mu karere ka Madagascar iherereyemo kugira ngo bagarure amahoro n'umutekano muri icyo gihugu nyuma y'uko wari perezida yegujwe agahunga. Andry Rajoelina wari perezida wa Madagascar yakuwe ku butegetsi n'itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Michael Randrianirina ku itariki 14 Ukwakira 2025 nyuma y'uko inteko ishinga amategeko yari itoye umwanzuro wo kuba yamweguza. Urukiko rw'ikirenga rwa Madagascar rwaje kuba rusaba Colonel Michael Randrianirina kuba perezida w'inzibacyuho ndetse no gutegura amatora mu gihe kitarenze iminsi 60 kuko Rajoelina atari mu gihugu ndetse ngo atashoboye no kuhaba. Nyuma Rajoelina uri mu buhungiro yahise avuga ko icyo cyemezo kinyuranije n'amategeko kandi ko agifite uburenganzira bwo kuba perezida wemewe n'amategeko. Umuryango w'abibumbye nawo watangaje ko ufite impungenge kuri kubera muri Madagascar nyuma y'uko ingabo zifashe ubutegetsi n'inteko ishinga amategeko ikeguza perezida Andry Rajoelina. Umuvugizi wungirije w'umunyamabanga mukuru wa Loni Fatahag yavuze ko uwo muryango udashyigikiye ibiri kubera muri Madagascar. Loni kandi yavuze ko idashyigikiye uburyo ubwo ari bwo bwose bwo guhirika ubutegetsi mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi kugiye gukorana na Afurika yunze ubumwe n'abayobozi bo mu karere Madagascar irimo kugira ngo bagarure ituze. Rajoelina yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2009 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Marc Ravalomanana. Hakaba haraje kandi kuba hategurwa amatora mu mwaka wa 2018 atsinda manda ye ya mbere ndetse yongera gutorwa muri manda ye ya kabiri mu mwaka wa 2023. Leonce Tuyizere, Goodrich TV. Aya makuru avuga mu mahanga niyo tugejeje ku musozo we twari twabateguriye. Amakuru tubashimira ko mwakurikiye. Turashimira Jean Bigirimana ari kubanga bw'ibyuma. Ngibagejeje amakuru nitwa Leonce Tuyizere. Turifuriza kugira ibihe byiza. Imana ibarinde.